Malo lava mo le amatanga le nei vai aso I tala mai Ausetalia hale radio Samoa. I le mai au vai aso feutana inga e whaatitau I whemalanga inga I train si sini o whailo mai nei se whaiunga le whainga maloa ni usawalese o le a mawai se whaamama venga mo le atunu I whemalanga inga I awala feo inga lau tele public transport. E se fulurua aso le amwhena feo I eitangata ia o unanga e unoma se tutongi. Ono no winga amatatu le se fulu whao na masina fo a perila nga I le se ruas fulu wono a perila o le a le tutongina ni pase se mo whainga malanga o le whai unga le o taunu I eitara noanga le mita upu le ale malo o New South Wales whape fo I le New South Wales Rail, Tram, mali uni mo pasi le asau lato wha la ane o le a solo te te I asfarele umana uwhainga renga se ia o ia uni se I vanga na mo whai ane se wha tatau o le malo mo malanga e whai fua o se wha mao ninga ne o le wha to e senga me le malo e tusa le wha le tonu na dia e le amatanga o le masina taruai na tāpunia wha fua se iei au unanga trains. O le piriota ua whaanganga mo whainga malanga whai fua e tala whea ngai tonu raba ma le wha mana tuina o le eseta o le neitusanga ma o se wha mama venga fo I a inga whe malanga I solo. E iei wha mtaranga sala tua e wha peo le tupe ato ua fua le a lucia le malo e le wha tatau nei pe amare se furu wha miliona. Ua mariu lava le tamaitite ono tausanga sa ripotia I leo leo lo tausa idia I le asu sa ma amata mai ai loa sa idinga I Perth. O le tamaitite o Joey o lipotia le 9 News na tausa idia mana maua murmuriane e tinga ina lava ona manuanga ina ua maua I se vaenga o le e le mamau ese malo lato fale I Buragoon I le tu I sauteu Perth. O wha saina e leo leo le no fuanga le au whai asu e suenga, whai mai le ripoti na mawatu I se vai tafe swimming pool a vai ta ele, o le swimming pool le pito I tua o se fale la tane lo la tau fale, mai le iei stasi o masarosaro iei leo leo le nei wha alawe lave. O le tau le whae le fia na nafi na whae loa ai se wha aninga mai leo leo e wha tatau le tau sa I dia o le tametiti mai ina ua maua sa wha atino ngā ruenga whasosoani ma le whasosoani mua maawi nā tuai loa I le whare mai pe ta I ele I manuia tau mo whainga e lawe ina lo wha ngā soro suenga I le taiminei. I li potera COVID au stadio le so wha mania mai e le soifua malaloina le afia le Premier Victoria Daniel Andrews I le COVID se furuiva. Sa whaiala na suenga po le test na ua whaalongoina aunga ma whaamaoni ai loa le afia. O le au whaiutanga ta afia le COVID I Victoria la vai le so, valu afe fitse lau tolu sfuruiva, whaatusa I le fitu afe fase lau ono sfuruono I le asona nafi. I New South Wales ua whailo mai ua toepa ui lalo le au whai I le se fuluono afe se lau iwa sfuruiva I le so, whaatusa I le se furu fitu afe fase lau rima se fuluona nafi. O fola fo e le asosio tausimai a New South Wales se isia lato te e whai e le aso toru swutasi o le masina le nei o mati. Whaato e se fo e le matanga rengo le soifua maranoina Tasmania I ona tangata ono o whaamataranga se sa tuina I tangata e lima se lau fase fulu e whaapea o lato o close contacts. O Queensland e fitu afe varu se lau se fulu ono ngase lo iai ma le toa se fulu wha ino fuanga tinga ina I wharamai. O le ACT ua whaamawina e fitse lau maratasi isi tangata ua whaamaunia le a fia I le whaamai. E fōringa mai le atau maua se whaamama avenga mo le whaitau miliona o le au whaita vale I Ausetalia e tūsai o le tau o le penisini wa iei nei pe a whaailoa lo ia mai le tala whaatau o le tupea a le whainga malo o Ausetalia I le vai asanei. O lo whaitau ina I ripoti o le so le a whaititia e le whainga malo le la fonga tutongi mo le penisini mo le fuel excise tax mo le ono masina e whaamama ai le avenga mo tangata I le nei teime le tangutau le soifuanga. A wata ua le 7 News o le whaamataranga le ua whaata ane le teutupe le malo Josh Frydenberg ma la whaamaonia le tala whaatau le tupe fōra sia lo ia I le aso atai ao. Pa mai Frydenberg o le a aofi ai mo whesoasoani mo a inga I le tala whaatatau le o le tupe o lo whaatadia fo I se whaamaoninga o se whesoasoani po se peimeni e whaatasi lava ono whaia e whaia le malo o le one-off payment mo tangata Ausetalia le wheta waina pe le vao le lua se lau le whase lau tala Ausetalia le tangata whainga luenga e to tasi. Tala mulimuli e luas furu lua tausanga o se ali ua whaia iei mōrianga I leo leo ono le whaalavelave ua umai leo lo se tamaita I sa avea maana paanga o le tina fo I o se tamaititi e tolu tausanga le matua se tamaita I sia na mawatu o mariu mai manuanga tūlanga ese I whafuane o lona whale Newcastle.
Wha mai le ripoti o le ua malio Mackenzie Anderson ina o le luas futasi tausanga le matua na maua atu e leo manua tinga ina i fafuane o lona fale le pola sofareile na te nei na tau mawhai ai ngā luenga la vea i peita i le imanuia. O se tamaititi e tolu tausanga le matua na maua i tatonu le fale o lo lava toto umalo na tino pe o na ripotia ai o lo manuia. O le ua molia o fata ua ina sa avea maua le ata maitai ma fato a mangalo mai le palola ya o le ala ua toe mori atu i le fasi o tangata. O le so fuafua tu le iai o ia i luma le wha masino ngai Newcastle. Tala na le radio Samoa me Ausetalia le nei au au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.